on air. Voice of Africa. Amakuru yo hanze reka tuyahere mu Burundi. Inama y'abaminisitiri b'u Burundi yakoranye kuri uyu wa kane yamenyesheje urukiko rurengera itegeko nshinga ko umwanya w'umukuru w'igihugu ubu nta muntu ukiwurimo nyuma y'urupfu rutunguranye rwa Pierre Nkurunziza. Isaba ko rufata umwanzuro ku miyoborere y'igihugu muri ibi bihe. Ni inama yari iyobowe na Vice Perezida wa mbere Gaston Sindimwo. Ku murongo w'ibyigwa hariho ingingo imwe gusa yo kurebera hamwe uburyo ibintu bigomba gufatwamo nyuma y'urupfu rwa Nkurunziza rwabaye kuwa 8 Kamena muri Hôpital du Cinquantenaire. Natwe turashoboye de Karusi. Guverinoma y'u Burundi yagarutse ku ngingo 121 y'itegeko nshinga iteganya ko urukiko rurengera itegeko nshinga rubisabwe na Vice Perezida afatanyije n'inama ya guverinoma nirwo rwemeza ko igihugu kitagifite umukuru wacyo. Muri icyo gihe Vice Perezida na guverinoma ye bafatwa nkaho beguye ku buryo basigara mu mirimo yoroheje baba basigaranye. Nta byemezo bikomeye bashobora gufata kugeza hashyizweho umuyobozi mushya. Imyanzuro y'iyo nama ikomeza ivuga ko hashingiwe ku ngingo 121 mu gika cyayo cya gatatu n'iya 288 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Burundi yasabye ko guverinoma y'u Burundi hamwe na Vice Perezida babiri bafatanyije bamenyesha urukiko rurengera itegeko nshinga ngo rwemeze ko umwanya wa Perezida wa Repubulika nta muntu ukiwurimo, bunagaragaza uburyo bwo kuzuza uyu mwanya. Bahise bamenyesha urukiko ko umwanya w'umukuru w'igihugu nta muntu ukiwurimo ari narwo rugomba kwemeza intambwe zirukurikira. N'ubwa mbere mu Burundi Perezida apfuye hari undi wamaze gutorwa ariko atararahirira imirimo ye. Ubundi ingingo 121 y'itegeko nshinga iteganya ko iyo umukuru w'igihugu apfuye cyangwa agize izindi mpamvu zimubuza gukomeza imirimo ye asimburwa na Perezida w'inteko ishinga amategeko agategura amatora y'usimbura Perezida mu gihe kitari munsi y'ukwezi kandi kitarenza amezi 3. Ntago itegeko nshinga rya Repubulika y'u Burundi ryemerera General Evariste Ndayishimiye uherutse gutorwa kuba yarahira ubu, kuko riteganya ko umukuru w'igihugu watowe arahira hashize iminsi 90 ibyavuye mu matora bitangajwe. Kuri gahunda nuko agomba kurahira kuyobora Burundi kuwa 20 Kanama 2020. Urukiko rurengera itegeko nshinga nirwo ruzafata umwanzuro rukemeza niba igihe cyateganywaga Perezida mushya arahirira cyegizwe imbere cyangwa niba Perezida w'inteko ishinga amategeko abahawe inshingano. Ni mu gihe umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi akaba n'umuyobozi w'ishyaka rya CNL Agathon Rwasa utemera ko yatsinzwe amatora avuga ko Perezida w'inteko ishinga amategeko afata ubutegetsi mu gihe cy'inzibacyuho agategura amatora mashya y'umukuru w'igihugu. Iyo nama y'abaminisitiri yanemeje ko mu gihe u Burundi buri mu cyunamo cy'iminsi 7 kubera urupfu rwa Perezida Nkurunziza imirimo itandukanye igomba gukomeza nk'uko bisanzwe, ariko abantu bagomba kumva ibihe bidasanzwe igihugu kirimo. Bityo byemejwe ko muri icyo gihe cy'icyunamo umuziki wo mu tubari, utubyiniro na karaoke igomba guhagarikwa. Umuyobozi w'umujyi wa Bujumbura we yatangaje ko ibirori byemewe gusa ari ubukwe, gushyingura no gukura ikiriyo. Abarundi bashishikarijwe gucuranga indirimbo zihimbaza Imana gusa. Hii ni Voice of Africa. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ho ubushinjacyaha bwasabiye Vital Kamerhe wahoze ayobora ibiro bya Perezida Felix Tshisekedi gufungwa imyaka 20 ndetse imitungo yavuye mu mafaranga ashinjwa ko yanyereje igafatirwa. Kamerhe n'umunyemari Jamal Smith bashinjwa kunyereza miliyoni zisaga 50 z'amadolari zari zatanzwe muri gahunda y'iminsi 100 ya mbere y'ubutegetsi bwa Tshisekedi ngo hubakwe ibikorwa remezo. Mu iburanisha ryakomeje kuri uyu wa kane tariki 11 Kamena, umushinjacyaha yavuze ko Kamerhe yakoze ibyaha birimo kunyereza umutungo wa leta, guhisha umutungo na ruswa. Yasabye urukiko kumuhamya ibyaha ndetse rukamuhanisha gufungwa imyaka 20 no gufatira imitungo ye, kandi akishyura inshuro 2 z'amafaranga ashinjwa kunyereza. Imitungo inungwa ko yabonywe mu buryo butemewe irimo yanditswe ku mugore we Amida Shatul Kamerhe, iri mu mazina y'umukobwa umugore we yazanye Solaya Mpiana na mubyara wa Kamerhe Daniel Shangarume. Umushinjacyaha kandi yasabye ko Kamerhe ahabwa imyaka 10 atemerewe kujya mu mwanya wari wo wose wa leta ndetse akamburwa uburenganzira bwo gutora. Kamerhe wari inshuti y'akadasohoka ya Perezida Tshisekedi mu ntangiriro z'uyu mwaka yatangiye kunungwa kuba inyuma y'inyerezwa ry'imari ya leta. Abatavuga rumwe na leta bo bavuga ko urwo rubanza ari urwa politiki rwo kwikiza Kamerhe kuko yahabwaga amahirwe yo kuziyamamariza kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu matora azaba mu 2023. Hii ni Voice of Africa. Muri Zimbabwe inama nkuru y'umutekano yamaganya amakuru yaramaze iminsi akwirakwizwa avuga ko hari gutegurwa ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Emerson Mnangagwa. Iyo nama yatangaje ko igihugu gihagaze neza mu bijyanye n'umutekano. Mu bashinjwa kuba ku isonga y'ibyo bihuha harimo abambari ba Robert Mugabe wahoze ari Perezida n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu Kazembe yavuze ko n'imiryango itegamiye kuri leta n'abadiplomate b'abanyamahanga bari muri uwo mugambi wo gukwirakwiza ibihuha. Yavuze amwe mu mazina y'abatavuga rumwe na leta ashinja gukwirakwiza ayo makuru n'abanyamahanga
abanyamadini bavuga ubuhanuzi bw'ibinyoma. Zimbabwe iri muri gahunda ya guma mu rugo guhera muri Werurwe uyu mwaka hirindwa ikwirakwira rya coronavirusi. Icyakora muri Gicurasi amabwiriza yarorohejwe. Nubwo amabwiriza yorohejwe, igisirikare cyashyizwe mu mihanda igana mu gace k'ubucuruzi mu mujyi wa Harare rwagati aho babuza abantu kuhagera. Hii ni Voice of Africa. Tukiri muri Zimbabwe kandi perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yatangaje ko tariki 15 Kamena ari umunsi mu gihugu hose hazakorwa amasengesho no kwiyiriza basaba Imana kubatsindira icyorezo cya coronavirusi. Hashize iminsi imibare y'abandura coronavirusi muri Zimbabwe yiyongera, ahanini bitewe n'abaturage b'icyo gihugu bataha baturutse mu bihugu by'amahanga. Kugeza tariki 11 Kamena Zimbabwe yabaraga abantu 320 bavuye ku 149 tariki 30 Gicurasi. Bane nibo bamaze kwitaba Imana muri icyo gihugu. Ibiro ntaramakuru by'Abashinwa Sinwa byatangaje ko perezida Mnangagwa yabwiye abaturage gufata umunsi bagasaba Imana ubwenge n'imbaraga zo gutsinda coronavirusi. Mnangagwa yavuze ko ari uzayobora isengesho ryo gusengera igihugu rikazaca imbona nkubone kuri televiziyo na radio by'igihugu ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Yasabye abaturage gukurikirana iryo sengesho batarenze amatsinda y'abantu 50 kandi bubahiriza izindi ngamba zo kwirinda coronavirusi. Hii ni Voice of Africa. Mu Buhinde ho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryagaragaje ko ubu igihugu cy'Ubuhinde cyaje mu bihugu bitanu ku isi byugarijwe na coronavirusi. Ni nyuma yaho kuri uyu wa kane hagaragaye abantu 11,128 banduye umunsi umwe, abandi 394 bakitaba Imana. Minisiteri y'ubuzima mu Buhinde yatangaje ko umurwa mukuru wa Delhi ari uwagaragayemo ubwandu bwinshi bugera ku 877. OMS kandi yatangaje ko abandura coronavirusi ku isi bakomeje kwiyongera kuko mu gihe kuwa gatanu hari handuye abantu 136,547. Kuri uyu wa kane handuye abantu 137,786. Brazil iracyari mu bihugu byugarijwe cyane na coronavirus. Kuri uyu wa gatatu hagaragaye ubwandu bushya 30,365 mu gihe abapfuye ari 261. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zapfushije abantu 904 mu gihe abanduye ari 23,300. Ku rwego rw'isi OMS ivuga ko abamaze kwandura ari 7,798,201. Abamaze gupfa ni 423,866 mu gihe abamaze gukira ari 3,842,805. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zikomeje kuza imbere mu kugira umubare w'abanduye n'abamaze gupfa benshi ku isi kuko abanduye ari 2,289,701. Abamaze gupfa bo ni 116,034. Brazil iza ku mwanya wa kabiri aho ifite abanduye 885,649 naho abamaze gupfa ni 41,058. Ubuhinde bwaje ku mwanya wa kane kuko hamaze kwandura abantu 298,283. Hamaze gupfa abantu 8,501. Naho mu Bwongereza handuye abantu 291,809. Hamaze gupfa 41,279. Ku mugabane wa Afurika hamaze kugaragara abantu 219,502 banduye coronavirusi. Abamaze gupfa ni 5,881 naho abakize ni 100,787. Afrika y'Epfo iri imbere mu kugira abafite ubwandu benshi kuko ari 58,568 naho abamaze gupfa ni 1,284. Muri Afrika y'Iburasirazuba Kenya nicyo gihugu cyugarijwe cyane kuko hamaze kwandura abantu 3,215 hakaba hamaze gupfa abantu 92. U Rwanda rufite abanduye 494 naho abamaze gupfa ni 2 ariko hamaze gukira abandi 313. Muri Uganda hari abanduye 679 naho Tanzania abanduye ni 509 hamaze gupfa 21. Mu Burundi ho handuye abantu 85 hapfa umwe, naho muri Sudani y'Epfo hamaze kwandura abantu 1,670 hakaba hamaze gupfa abandi 24. Mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niyo yibasiwe cyane kuko ubu ifite abanduye 4,515 barimo 98 bamaze kwitaba Imana. Hii ni Voice of Africa. Umunyarwandakazi witwa Pamela Anne Uwase yitabye Imana ku myaka 21 y'amavuko nyuma yo kurohama mu mugezi wa Melma uri mu mujyi wa Canterbury muri leta ya New Hampshire. Pamela Uwase yari mu gisirikare cya Amerika mu rwego ruzwi nka National Guard, rubarizwamo baba barahawe amasomo ya gisirikare ariko bagakomeza gukora imirimo isanzwe ya gisivile gusa bagatanga umusanzu wabo mu bikorwa byubaka igihugu mu gihe bakenewe. Yabarizwaga muri bato ya 3643 ishinzwe gutanga ubufasha ndetse kuva kwa 25 Mata yari mu butumwa bwo kwita ku bahuye n'ingaruka zatewe na COVID
COVID-19 bo muri iyi leta bashyikirizwaga ibyo kurya binyuze mu kigega cyitwa NH Food Bank. Numwe mu basirikare 28 bagezaga ibiryo ku miryango ibikeneye muri iyo leta. Yari asanzwe afatanya n'umubyeyi we ndetse n'umuvandimwe we mu bikorwa byo gufasha abafite ibibazo byo mu mutwe mu bitaro bya leta ya New Hampshire. Yari aherutse kurangiza amasomo ye muri Plymouth State College ndetse yateganyaga gukomeza kwiga ibijyanye no kwita ku barwayi n'amasomo ya gisirikare. Amakuru avuga ko uyu mukobwa yarohamye mu mugezi kuwa 30 Gicurasi bikaza kwemezwa ko yapfuye kuwa 31 Gicurasi. Yapfanye n'umusore winjiye mu mazi agerageza kumutabara, gusa we amazina ye ntiyigeze atangazwa. Umwe mu banyarwanda batuye muri iyi leta uzi neza umuryango w'uyu mukobwa yabwiye ko se avuka mu ntara y'Iburasirazuba ndetse kamaze igihe kinini aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Guverineri w'intara ya New Hampshire Chris Sununu yihanganishije umuryango wa nyakwigendera amushimira ubutwari bwamuranze mu bikorwa bigamije kubaka igihugu. He ni Voice of Africa. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho Joe Biden, umukandida w'ishyaka ry'abademokrate mu matora ya perezida zaba mu Gushyingo k'uyu mwaka, yizeye adashidikanya ko Trump natsindwa amatora azinangira kuva muri White House bikazasaba ko ingabo zihamukura ku ngufu. Biden ubwo yari mu kiganiro cyitwa The Daily Show gikorwa na Trevor Noah kuwa gatatu w'iki cyumweru yavuze ko ikibazo kimwe afite ari uko Trump azagerageza kwiba amatora. Icyakora uyu mugabo wabaye vice president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko yizeye neza adashidikanya ko igisirikare kizakura Trump muri White House ku ngufu naramuka atsinzwe akanga kurekura ubutegetsi. Biden yavuze ko leta nyinshi zirimo gushaka kugora abaturage mu gutora, yamaze akazohereza abagenzuzi muri buri karere bo kureba niba ntaho abaturage babujijwe uburenganzira bwo gutora. Mu mezi abiri ashize, Biden yavuze ko Trump ashaka kwimura itariki y'amatora yitwaje coronavirus, yahise abyamaganira kure ndetse avuga ko adatewe ubwoba no kuzahatana na Biden. On air. Voice of Africa.